Kakanhon ki try bat nongnya truck kabala tipkum kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA haka arpulai tere unailar arja arpusan kala penlong ya kejengalang banyamir jingmut halor ki kattu katne kimat ki bakongsan ki baya day bat ki nongnya truck. Hakani kejengalang kabala penlong ha Hollywood Hall Lightcore lawan banyashim benta dagi noy lambat ki dekot na rilum kasi jaintia hakaba karai kaba kongsan kabakila shim hakani kejengalang kedai ban penbor ya ki kontraktor ki bawan nabar bakin shim ya ki kali na ka association haba pentrai ya kanu kam na lor ki wei pat ki rai. Haba kran cikilat patai kubor uba wan nong tudu unong aiktin ulaong baka association kala shim ya karai ban penbor ya ki kontraktor ki bawan nakiwe ki jella ban trai hakane ke jella ka dei babun sin ki juwan ra dagi kali lajong haba pentrai ya kanu kam ban benram ban nakal yang ka association kan selek ban ya kendu ya kini ki kontraktor ban ya kran halor kani. Kabalangkong ba ngilay kut menne hak po ka meeting ke jongi kabalalong menta kasni hak ar pendrutrik banai bapra ar person ban ai jingkersyan ya kini ki ya ka association AKMTTA kini kin syong ya ka jingkelany mongor ke jongki hak ar pendrutrik nadu kadwe beji hadu lai beji hangte hapo mar percha barka assembly kini ki turis taksi kaba arpat ban penbor leni ban kerpat ya ki kontraktor ki bawan nabar ki bawan tray apo ka state ke jongi namar ngitip babun ki kontraktor bawan nabar ki wan ra ya kali lejong andre ki klem pendongkam ya ki kali ki jongi kamtam ki kali bahe nado ki dampar kene ki truck bat ki JCB XYZ te namar ngila yo i shibun ki kontraktor ki bawan nabar ba ki klem shim ya ki kali jongi te meneng ila rai kumne ba nginle mani kendu ya kini ki kontraktor ban ye kren baki ban request ki bakin shim kali nangi namar ba ngiro ki member jongi ngidon hadu khatar khalai spa ki member ngibun ki kali ngidon ki JCB ngidon ki truck ngidon ki kali barit ki shibun bhangi don te kumtang in kerpat ye ki bakin shim kali naka association ki jongi but ka balai pat ha ke jingede bat kiwei kabang isyo si kalong kane bon habang iyo i ba ki ne ki kali ki bakit ya ki mrat kumanong ki bakit bian hag ni de bakit masi te bon ki kali ki ba nganong ba ki kali ki bakit masi abakit ki briu ki jongi ki driver ki jongi kinong shong kumut ki driver hop ki bahap apo ka mekhalea kumut bon sin ki syabat bat ki syatan hakita ki video lene kita ki YouTube channel lene ki hakita ki XYZ andre ke basyo sipat nawan dakit daki wei ki kali ki banabar pat kamju don kata ka cover ye kita te kumta ngila rai menne ba ngingin bat be ye kum kita kali bat ngin kot ya ki media ba ki press bakin cover lang ya kum ye kita kali. Kerbana kaliang ubak moslandar marngar u presiden ulaong baka jing penmi hukum ke sorkar jela ban khang persya ya ke jing modify ya ki kali kan wanra ya ke jing ka bakraw na kebenta jongki. Ulaong balada ke sorkar kan pentrai kam ya ke hukum ki pajba kin hab ban ma jing namar baya ki dor mau dor syam kin hab ban de kilu. Nalor kita ulaong ru baka sorkar syua ban syem ya kenu karai kan dei ban ya mir jing mut syua bat ki kenang bakan mi kenu ke jing Tikani kapan pensaukia ba ya ka kanhun ge jongi ngile tainia ngilaya thir lang barokot kum ki para dekot jongka association ka ai ka bangi ngimla ban mudur ka ai ka bangi ngi dap da ka jing sosi ba manta hakani ka jing ya tain hakani ka jing selok ka jingi kalong ba balai ka jia kumni ka nyapo kani kari kasi ka jongi lada kit ai dakit jingkit daki kali kasi ge jongi daki para dok prasnam kamut ba kadon ka jing syakem kajing syak thok kot kubor ber kajing syak bat akilenti katbal dakit jingkit dakini ki kali jongi barjela kamdon kata kajing syak bat ber kajing syakit kajing syak thok kubor ber kajing syakem ru kumju ba menta kai bangi kerane kata kajing syak kalong ba khanang bani syai syak pertei kalong ba ki paj ba ru kintip ber phepi kinong thok kubor ru pin syai kalong ba haki por kisnam ki ba lej ni i kani kajing kit ong o badon kita ki kali bakit masih ba syakem bada penmi rikut kubur o kadon kata kajing ki jingkit doyong kikit renga kat kikit siap kit mau dakit ki kali kasi kemut kadon di syabat kadba menta ki kali kasi miok kit syu lakit lut ki barjela
kamut kamdon ganu ka jing syabat te kani ka wei ka bang ngimla syu ban yo ya kata ka solution te kum ka asion menta ngila ya syakmat la de biarai mene ba nakaliang ka jongi ngin mi no syakmat menta imat ka don ke halendet lada kit ki kali kasi ki ong o bagini ki kit ya kamar illegal o bagi kit illegal bat ki pakem bat ki bat kat ba da ya ki kali barjelapat kam don ke eiru te menta ki kali ju kasi jungi ba ra koi la shuset haying nong man kit eiru re ki kali barjela menta ki ya sahu ki kit ki ne ki ju ki mar ki bisa kit ki kasi ki ba ong ba illegal henrai menta pat kemut ba na gini ba ra koi la kit de gini ki barjela te nakaliang jongi mene kum kanun ngila rair mene ba ra koi daka kanuni menta jia kat bajia long kat balong ngini tukku lani ngini kendu batnu banuru nakaliang jongi kemut bangim don su kanu kajing kata kajing sengau nation ran lani bangin sengau ting nakaliang jongi ngin tangin mi syakmat kum ka asion bangin yami ngini abat barlada nakaliang jongi ru ngini kitlan kum kit kini ki barjela telada nakaliang jongi ka don kanu kajing ngin saya syai lani ngini bet bat kita ki babat lani ki bakem yangi lada yangi ki prakasi kamlong kadba ya kibar jela kalong kani gede ke jingkeli ke bang ibu menta hakamat jong pajba hakamat jong sorkar hakamat jong babun balang menta ke ke bajia kum gani nakali ang jongi singo bang imla man pediang ti kumju ru menta ngila dab yakran halor kani ka order kapala pas nakali ang jong sorkar habade bat kani ke ban modify ya kita ki kali modify kamut kum thup ikalirit ngatrai hadu ki kali heru kat kum ke jingkedau ti menta ya kani ka rai ngila kwa ngila rai ba kani ka rai kan sakta ba nan kong kan kata yang ngi kitrai kali ka ba ar kan kata yu pada namar menta lada ki kali jongi insnano hakadur thik kumbachna shaki te ki jakari thor ngila ban ong ki kiri dekhar kamut ba kan kanomi ha namar ka dei kata ka jaka kat kum ka ta ki ong ka geographical jong ka kani scenario jong kani ka jaka ka jungi ke mata sabar jela kamut ba jaka plain area tela da ka jingbam umpniang lani ka jingkit ru kamut ba kaduna ba kadba sini ka jaka jungi mut kwat ka jingbam umpniang ru kaya pher bakal ba shubu no nuksa lada sini changi ka bam sanka sadakhar ka bam artengka namar kaya pher bi kaya bor joge engine ka bor jingya jong kaliru te menta lada ka sarkar ka pentrai kam ya gani kamut bahau bakut kamut uban jenjar udai pajba amar ka asion yongi pej mentang yedon suatang ki kalilan re menta lawan ya snok lang wat kini ki kali ki bakit mau ka bakit siap ru ki snok lang namar ki syam stom menta lada katni ka jingkit ru babun ki pajba ki dang ud ba o uram bu mau uram usia bagini ki pajba ki likit na cengar tela sai pin od no ibodi jungki kamut ba ngatrai ba wat udor siap bedor mau ru habdi kilo bagi pajba ngatrai ki sa syam stom ba te kamut bang akwa ba sarkar ngim kwa ban ong bangin lek kat kabamon hare ka sarkar ngasutu bagi pentrai ya kanu ka aan ngiken tu ya ka sarkar la kalong kepala kan ya khot lang gen bat gini ki stakeholders kin pentrai kam ya kanu ka benta tela da ka kta tangangi kam lele hindre yo ka kta sio pajba mentangi kit ya kador khat arspa shiton ni subu te hindre lasai lada ka sarkar pentrai ka aan ngiap kit ku angkar songdor lai hajar shiton te kalong arsha ya ka e ga ba ngikit menta te kani kamut ngin charge na e ngap charge na pajba te nakaliang ngajongi halor kani ka an ngiken tu sarkar ba kan lengba kani ka media lada kalong kapala kamut bakin phaidin ba halor kani ka an baki kila bu maki kila pas maki te khanang ba nakaliang ka jongi ru ngila ban ya beitlang ban ya biang lang kai te nakaliang ngajongi kum ka asian ngila bu nakaliang ngajongi bangin thok sa sarkar halor kani ka benta bahkan penbet ya kani ka benta te menta ngiyakran ru halor ka benta halor kini kani ka tulgit kadai kamat kani ka khadop lum khajna kadai kamat ka bakhlut ba ka asian jongi nadu arjar khandai tengi lamat menta kala kumbal lightly ki isi mo te babun hi ki babat la kalong na ka sarkar ru kumju kai tengi kentu menta bai ka sarkar la yeno ru kala kalong ka konsil des konsil la kalong ka sarkar ru so ba bakin phai ba ya kani ka benta bade banbu ya kini ki tulgit te nakaliang ka jongi ngila lap bat langba ki jingtho ki jingtar langba ki thup ki bangilum langba ka ain ru langba ka rule jong kani ka ministry jong ka road transport ru mo ngila yo ki jingtho kalong ba kanumla hi ban krong khardop benum benbuk khardop lum ka jana hapo ka surok pajba
te nakali ang jongi ngila rai la kadai ke jongno ru nginom ai mentah te imat ba kani ke jika mat bangin ya kun mentah kan long kum ke jing ya kun ke bangi sedang nadu pasang arja kar kendai bangi kloi ban ya kun bandu banuru ngi kloi ban ya ketungku bandu banuru hanrei bangin ai ya kini ki ya kapisa haki kedok lum khajana jongno ki boblong be ai nginom ai lada kimyo ye ki kot kisla ki bolong ai ki bolong katkum bala bu katkum girul ki ai jonga ministry kamut nakali ang jongi nginom ai kata ka bangila rai mentah badi ngila pensai pai ba bro khon kum ki kedok lum khajana jongka council mo ngila banong mo ni kermen skam bai ba dei tang nakani ka isi ka mamta ngila ban penduk yang ni kedok lum khajana ngidang don ka jing kermen skam bat ngidon ka jing skam ro mo ngidon jing skam na babun ki pai ba ki ong ba ladang ngimla bat penduk mentai kena kedok lum khajana kiwei le kiwei ki isi le ni gomen le nginum la ban penduk namar kiwei le kimbu ta ka thong mo te nakali ang jongi sulap tang katahi ba yakinu kedok ro ki bom biang ki kot kisla nakali ang jongi nginom ai Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya